Mafarisayo ambao wamesoma sana manabii, Torati, wamesoma Zaburi, wamesoma sana, wameshika sana, wamekalili, wanaelewa sana yani, wameshika mno, lakini Yesu anawaita hawa ni vipofu. Tukiangalia katika kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 14 anasema kwamba waacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu anawaita hao vipofu kwa sababu gani? Kwa sababu wanafahamu mafundisho na historia. Yaani kwenye Biblia ukiwaambia kuhusu historia, wanaelewa vibaya mno. Ukiwaambia kuhusu mafundisho, wanaelewa vibaya mno. Lakini jambo ambalo wamepungukiwa nalo ni kutokuelewa unabii na utimilifu. Wanalo neno ambalo limefungwa. Wanatambua neno kwa maana ya kimwili na si kiroho. Ndio maana Yesu akawa anajaribu kuwafunua akili zao. Anawaambia kwamba ninyi mwayachunguza maandiko, mnadhani kwamba mna uzima ndani yake, lakini hayo yote yalikuwa yananizungumzia mimi. Lakini licha ya kwamba aliwaambia hayo, lakini walikuwa ni watu wenye mioyo migumu. Ndio maana masikio yao yakawa mazito wasisikie, na macho yao yakawa ni wakawa kiafumba wasione ukweli, ili wakaamini, wakaongoka, wakaponywa kwa sababu ya uzito wa mioyo yao, kama nabii Isaya ambavyo alisema kwamba hawa watu wana masikio lakini hawasikii vyema, wana macho lakini hawaoni. Mioyo yao haiwezi kuelewa. Kwa hiyo shida yao hawa jamaa haikuwa kwamba hawajasoma labda sana hivyo vitabu. No, wamesoma sana, lakini hawaelewi unabii, hawaelewi mafumbo, hawaelewi kwamba yale mengi ambayo yameandikwa mle ni vivuli vya mambo vya uhalisia ambao unakuja baadaye. Kwa hii ni hatari sana pale ambapo tusipotambua unabii, tusipotambua maana ya mifano na zile siri na misali na mafumbo, tutajikuta kwamba na sisi tunasimama kama Mafarisayo, tunasimama kwenye vile vitu ambavyo tunaviona kwenye Biblia kwa maana ya kimwili, badala ya kutambua kwamba neno la Mungu limekuwa likimzungumzia Kristo, ila limetupeleka kwenye maisha ya kimwili au mifano ya kimwili ili kuweza kutusaidia kuelewa vitu ambavyo havionekani, kwa sababu tunatambua wazi ya kwamba Mungu ni roho. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa kiroho, si wa kimwili. Hauwezi kuona kwa macho ya kimwili, lakini ukipewa mfano wa kimwili uzungumzie kitu ambacho ni cha kiroho, utaweza kutambua kumbe katika ulimwengu wa roho kuna kitu hichi ambacho kinamaanisha 1, 2, 3. Lakini sasa wao, licha ya kwamba wamepewa hiyo mifano, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, walishindwa kuelewa maana hiyo mifano, wakabaki wakichukua mifano kama ndio uhalisia. Kwa hiyo wakashindwa kutambua mapenzi ya Mungu ni yapi. Hata Yesu amekuja, wakashindwa kumtambua na wakampinga, na hata wakapanga njama za kumwangamiza. Kwa mimi na wewe, mtu wa Mungu, tuwe na bidii ya kutamani kujifunza siri za ufalme wa Mungu na kukaribisha kwenye